wimesiana wina musee mbesa si ono nela kada wa hadi wandi litano kada ndio ngili kumi na we mwende una hapa huyu ndio kiani mwana kama mwana ndara ndibane jibiki mo nuna hapa huyu ndio mwana wanda ya ndugu ndio timu mungu nungo kene kaka ya mwana ba taume tekima na tekini tekimumba kana kaka hamusi ona haume bege ndo mota ya tiacho aume hakuna ngenda pale na yona mwa hapa ndabi ma kwa dilo tedi ma kwa dilo tedi na mota ya tiacho ndio ndiye leo itaje wewe ule na wale leo mala ma kwa lilo tedi aume ma kwa lilo aume ma kwa lilo tedi ona ma kwa lilo tedi akambeza by the way in fact yona ngeka na ninge cheke leo kwa kweti uwe 2027 ndio ndo kwezo design pita kidela chabika nilika bungeni ni ete muswada bungeni national bungeni wewe na kutikila no nende mungu ajitumi mungu ndeze mungu eteze ibela kosisi kagame isi ati phaimbo no mona ayi support itu ya musumbi ine 90 na kile kitakana na nathi training nikenda nitete akisia kumbeni nyena mungu nikalete miaka 30 ndikoma kala batini ngamuka ngakoma ndeze kana ngwa mukaobi na base kini chonda ndeze na nuri ne sitinye nyo kama mutaoni nimkumyana nina baba mutaoni na alikitakana na aliko kasikana aliko kasikana yamina kupalo jesigana leo akitiye kwezi wanano nomba wako kutongoza ase na tuisho na kona nyeni kitabu metangia sigana ndo mambe mungu mutongoza mosa mungu ndo na osi ibi naisa kwa mbunge kana betu ile mungu so mekanile ile zema yato mtu anaweza mamunya mamu ibichi masio kwa lokwe ngame mama yupa hiyo tia utabisi atuikie kama atuikie musumbi mungu wangu oje na ningo zote ka bunge nimba ndio hata nisibile kwa ndio na hii experience wanangu na zimbe kasi mwaji maji mpaka laone mungu ya mungu na